ওনার প্রতিরূপ প্রতিরূপ অবশ্য ও তোর ছায়া ছায়া তোর প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্ব তোর প্রতিরূপ আরে এই করিসন্তি গোল করে এই রাজদরবারে কাই কিও ভাই জবর ছায়া আত্মচিন্তন পাই গুরুত্ব আহ্বান কর বিশ্লেষণ পাই ଆଉ କିଛି ଅସମ୍ମାନିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇ বাসনা କଂସ ছায়া ସତରେ ତୁ କଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ এ হা 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 ছায়া এরপর বালক প্রায় 45 প্রশ্ন লজ্জা লাগে রে আর ছায়া সচিপতি ইন্দ্র সহিত 33 কোটি দেবতা যার মৃত্যু করে করুଛନ୍ତି মৃত্যু দেবতা জন্মକୁ କରିଅଛି বন্দে ଆଉ রাজ্য যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর ସମସ୍ତେ ମରି ମୋ ସଦା ସ୍ୱୀକାର କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ ତୁ କାଳ ସମୟକୁ ଚିଣି ପାରିଛୁ କଂସ କାଳ ত্রিভুবন বিজয়ী স্বয়ং মহাকাল ବୃଥା ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ କରୁଛୁ କଂସ ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ କରୁଛୁ ତୋ ଅନ୍ତିମ ବେଳା ସନ୍ନିକଟ ପ୍ରାୟ କଂସ ତୋ ଅନ୍ତିମ ବେଳା ସନ୍ନିକଟ ପ୍ରାୟ ତୋ ଅନ୍ତିମ ବେଳା ସନ୍ନିକଟ ପ୍ରାୟ ছায়া তাহলে ତୁ ମତେ କିଛି କରିପାରିବନି କାରଣ ମୋ ଶରୀର ନୁହେଁ ମୋ ଛାୟା ମୋ ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ তোর প্রতিবিম্ব তাহলে আজ পর্যন্ত যাহা যাহা করিগলু তাহা কোন উচিত করিছু যা করে দে যে পুরাণ পড়তারি ସବୁ ଯାକ ଉଚିତ କରିଛି ମହାରାଜା দেবকী পরা তোর ভগিনী অড়িহଳ সুকুমারী তাকে বন্দি করু অন্ধকার কারাগ্র নিক্ষেপী তু কোন অন্যায় করে না কংস ইয়ে করে যে অন্যায় তু করিছু তাহলে কুহ ছায়া কি অন্যায় କରିଅଛି ମୁହିଁ তু দৃঢ় হইগলু তু নিষ্ঠুর হইগলু ভাই ভৌণী ভিতরে তু সম্পর্কর অনাবৃত সম্পর্কକୁ ভাঙ্গি দেবে ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀରେ ଅନ୍ତରାଳ ସୃଷ୍ଟି କଳାକୃତି ଆଜି ଏ କଂସକୁ ନିଷ୍ଠୁର କଂସ ରାକ୍ଷସ କଳାକୃତି এই সেই ଦେବବାଣୀ তাহলে তু কহিବାକୁ চাହୁଛୁ আপনার উদ্দেশ্য সাধারণ নিমন্তে দেবতা মানে তোতে পায়ক রূপে করুଛନ୍ତି বিবাহ ମତେ ଆୟୁଧ ରୂପେ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର এই যে কুচক্রী দেবতা মଣ୍ଡଳୀ ষড়যন্ত্ରକାରୀ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ମହାଭାରତ ପୃଷ୍ଠାରେ ମହାଭାରତ ପୃଷ୍ଠାରେ ଓ ମହାନାୟକ ମତେ ଖଳନାୟକ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ
অভিমান করুছু কংস অভিমান নহে বিদ্রোহ করুছি অভিমান হেউ কি বিদ্রোহ হেউ অভিমান হেউ কি বিদ্রোহ হেউ প্রজা রক্ষণ মহানুভব উগ্রসেনଙ୍କୁ ଲକ୍ଷିତ କରିଛୁ ହସ୍ତିତ କରିଛୁ ବୃଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲୁ ଏହା କଣ ଉଚିତ କଲୁ କଂସ এ মূর্খ ছায়া পিতা ছিলে যে ସରଳ যে মহান ব্যক্তি বৃদ্ধ অবস্থাରେ ତାଙ୍କର ରାଜୁତିରେ କିଛି ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଘଟିଯିବ ତେଣୁ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ରର ପିତାର ସମସ୍ତ ବୋଝକୁ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି ଛାୟା ବୃଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କୁ କଟୁଆଳ ସଜାଇ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ରର ପରିଚୟ ଦଉଛୁ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ରର ପରିଚୟ ଦେଇ ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟ କଂସ କିନ୍ତୁ କଂସ ନା ଶୁଣିଲେ ଏ ମଥୁରାର ପ୍ରଜାମାନେ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ଆତଙ୍କିତ ଆତଙ୍କ ଏ କଂସ ଶାସନ ନିଷ୍ଠୁର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଜା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ করে ଅବହେଳା ଦଣ୍ଡିତ କରିଥାଏ ହେଲେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଜା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାକୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଛାୟା ତଥାପି କଂସ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଚରିତ୍ର କାହିଁକି କଂସ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ କଂସକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ କଳଙ୍କିତ କରିଅଛି ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ କଂସ ତାହେଲେ ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କହ କଂସ ଏ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ତୋର ବୈରୀ ଭାବ କାହିଁକି ଏଥର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛୁ ମୋର ଛାୟା କୃଷ୍ଣ ସହିତ କାହିଁକି ମୋର ବୈରୀ ଭକ୍ତି ଜାଣିଛୁ ଛାୟା କଂସ ଆଜି ଦଶମ ଭକ୍ତି সেই ঊর্ধ্ব ভক্তি করুছি মহারাজা কংস ହେଲେ ষোড় ছায়া কষ্টরু তারণ করে বলি নাম তার কৃষ্ণ কর্মরে কংস বলি মুহি নাম মোর কংস কর্ম সহিত যিয়ে যুঝি থাকে তাকে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হইতায় ছায়া ହେଲେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ଜୀବ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନବତା ଭକ୍ତି କରି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ତୁ କଣ ନବତା ଭକ୍ତି ଜାଣିଛୁ କଣ କରି ନବତା ଭକ୍ତି କହ ମୋର ଛାୟା କଣ କହୁଛି କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ ସ୍ମରଣ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦନା ପାଦ ସେବା ସଖା ଦାସ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଏ ହେଉଛି ନବଦା ଭକ୍ତି ନବଦା ଭକ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନବଦା ଭକ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଭକ୍ତି କରୁଅଛି କୃଷ୍ଣକେ କଂସ ମହାରାଜ ତାହେଲେ ତୁ କଣ ବୈରୀ ଭକ୍ତି କରିବୁ ମୁଁ ବୈରୀ ଭକ୍ତି କରୁଛି କୃଷ୍ଣ ଆସିବ হে କୃଷ୍ଣ ଆସିବ କଂସ ତେବେ କହ ଏ ଧନୁ ଉତ୍ସବ କାହିଁକି ଧନ ଉତ୍ସବ ଯଦି ଜାଣେ ମୋର ଛାୟା ତ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଧନ ଉତ୍ସବ କରୁଅଛି ଏଥର କହ
ମୋର ପ୍ରତି ଛାୟା ମୋହରି ବିବେକ ମୁଁ ଜାଣିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଛୁ କେବଳ ପ୍ରଲୋଭନ ମାତ୍ର ଦେବ ପୁତଙ୍କୁ ପ୍ରାହତ କରିବା ପାଇଁ ତନୁ ସମୟ ଅଛି ଏକ ସରକୁଟ କାରଣ ଏ ତ୍ରିପୁର ଜଗତରେ ଏମିତି କେହି ବୀର ନାହିଁ ଯେ ବୀର ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୟଂ ଡାକରା ଦେଉଛି ଶୁଣ ହେ ଛାୟା ଆମର ଯୁଗରେ ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ ଚିଠାଉଡ଼ି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ତାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜେ ଡାକିଅଛି ସେ ହେଉଛି ମହାରାଜା କଂସ ଆଉ କଣ୍ଠ ଫୁଟାଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ ଆ ମୃତ୍ୟୁ 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 ତାହେଲେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ କର୍ମ ନା ମୁକ୍ତି ନିନ୍ଦା ନା ନିର୍ବାଣ କଂସ ଏହା କଣ କଂସ କୂଟ ଏସବୁ ହଉଛି ମୁକ୍ତିର ନିର୍ବାଣ ଏ ହଉଛି ମହାରାଜା କଂସର ତାହେଲେ ଆହମେକಂ ଦେୟଂ ନାସ୍ତିର ସେଇ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର एकमात्र होची मुक्ति पथ बाची अछि कंस साधु कंस साधु ए हा 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 साधु साधु कंस ओ हो हा 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 साधु धन्य ए हा 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 धन्य कंस ओ हो